Agent 5 Napalabas kasangsangput pa lang ni Buddy Solis manipod abroad tapno ag negosyo ken sanen ngagsubli pa iti sabalya pagilyan idi mawag ken kuana ti may sa ababay adda kayat ngay parik na ti mawag ngimsaan ngay kaskaso ni Buddy na itoy nalaos tiragsakda sang kapamilya imawag manan tinasawa babae ket ditan anang rugi ti pan nakariribok ni Buddy napan nga rod iti ayan ni Leonardo wenno Agent 540 tapno agpatulong sana napnag ti color iti panangaw-awag na ni Buddy iso ngayon ramraman na ni Olga nga asawa daytoy nariribukan mo't ni Olga ket inatapnan nga dadakas nga ramin ti asawa na ngem di na sinitar daytoy itagagayem denggan nyo ti tuloy ti serye tayo itaalawas iti drama tayo anapaulwan Agent 540 Di kan makapaglipak, Olga. At naparikot mo. Iba kam kumakanyak, iha. Mama. Sino, Jay mawag mo? Jaga mo, Mama. Adda ka di babae. Walo kabit ni Buddy. Jaga mo. Kasano da ita? Jaga mo, ti-motibo da jay babae nga karaawag dito'y balay. Iso jaga mo na niya ti ibagat. Sa kangarod ag sangit, iha. Mama, pangasiw ha? Iyo'y magbaga ka ni Buddy. Di maipapanil jay babae nga karaawag dito'y. Olga, iha. Kasiyakan ka, Mama. Di kaya gibaga ka ni Buddy iti uray anya. Ama inaig iti day chay nga umawawag. O nya, Milay. Kumusta ti misyon mo, AJX mo? Epektibo din bagam nga namitan. Tapos makabalasak bobot. Kung nagtumat arumbeng lang ikam iti pagnakman day jay alalaki. Agazam day ta. Lino ko na ka lang. Agyamanak, bobot ha? Gapukan ka? Mapalaganan matlangan ti barugong ko. Awan day ta. Awan gayam. Nabayagtan nga kapkabalay. Imbilang kaakabsat. Nagtintinulong ta. Problema kat. Problema mo tan. Problemak mo ti problema mon. Wan? Gaputasikan timbilang ko akapamilya. Manipod linaksiddak dagiti nabangunak anaganak kanyak. Imbabain ko amin ida. Gapo iti panagsikog ko abalasang. Sayang. Sayang tanapukaw ko ti bunga ti panakailawan ko iti lalaki akayat ko abalsan. Ops! Di mon lagi pan tinapait anapalabas. Ituli ko ti bagbagak itay. Nalablabos pa'y ngam kabsat, tinangibilangakan ka, Milay. Ngam, adda pa'y jak na ibagakan ka, anapagtang iti biyag ko. Anya dayta? Ti amukat na ibagam aminan amay papankan ka. Adda pa'y gayam di mo na ibagakan niya? Jak pa'y na ibagakan ka, no apay akastuyak. Ti amom, nakaya nakak ti kinatumboy ko. Kayat mo asawan, saan ka sigod atumboy? Nagbalinak lang nga kastoy. Idilino ko naktikas iti ex mo. Anya? Wan, biktima anak mo ti maysa traidor. Nagbalinak aman hater. Agingga, anagbanag akon nakastoy. Iso atulungan ka mang balas iti ex mo. Kagurak dagiti lalaki. Kat
pagpakaragsakak ti agibalos. Kasken ka, Melay. Kasta gayam tinakaigapon ti panagbalin mo at tomboy. Juan, Kat? Kasano? Agnanayon ka na kasta? Awan ka diti planom nga agsubdi iti kas iti sigod a kinatao? awan plano ka kasta, Melay. Agtalina ed ako natumboy, aginggat matayak. Naragsakak iti kastoy a kasasaad ko. Nangrona no, kadwa ka. Ketap nagbaligi ka iti misyon mo amang balas iti ex mo. Dawaten ta titulong tigayem ko, a pangulo tiggang. Boss, addakon. Bubot, adda kayo gayaman. Wow. Kadwa mo't gayam ti alagam. Alaga? Milay, di ka mas maslag ka ni Boss Edo. Alaga ti awag na kin ka. Gaputa, jak pa imbaga kin kwa na tinagan mo. Boss, iso ni Melay. Kasapulan mi titulong mo. Tapno naan anay, ti panang balis na iti nang loko kin kwa na. Aha. May sakadimanen a biktima ti lalaking salawahan? Napugtuam, boss. Nilay, isalaysay mo, tinapasamak. Sige. Ibagam nuan niya tinaramid kan ka ti kayat mo abalsen. Dumngaga. Talaga abdi naksardengan ni Melay. Hello? Makapuntat ka kadi, mahal. Sardengan na ko man ariribukan. Addang pamilya. Kasta ka nila. Anyat sirbi tinagbambanugam iti adu atawan igay abroad, no awan matakibiyangam iti tao apinang namnamam. Iti tao alinokam. Melay. Nagangawan na. Nagbalinak adak sangganat. Awan asim iti babae. Saan ka pinilit idintad mo ti aming tanyak? Kasta. Talagang harod talagang angawan na. Alawan. Basol ko tanagayatak kan ka iti kasaunay. Kat pinanagnakakbabaan iti panagpabusoy ko. Kat tangay linumanak. Agsagana ka iti aramitak. Ibagam noon niya ti aramidak. Tapno sardengan na kon. Orayam ba niya? Orayam ti aramitak. Tapno maamang matnoan niya ti rumpan nga aramitak. Inindit man. Talaga ariribok na dyan, babae. Awagak ni Pare Leonardo. Ay, adda man yan eh. Ha? Ni Mami, adda gaya man iti parking lot ang mga oray kanya. Papanam ko, ma. Mami, iyam amo kay tigayam ko. Sino agayam mo? Dayjay, ni, awan matan. Agtak-tak der itay ti sango ti snack house. Sino agayam mo? Napinta sa babae. Ngim awan matan. Di mo amo tinagan na? Di na imbaga tinagan na. Basta awagak ka no iti tita. Wano auntie. Ay. Kaano ba yan ang amo? Nagayagan. Idila ang last month ang nagpakita manan. Nagpintasak ka no. Tinipkita na pa ito school ID. Kasta? Sige, umay kang harudin eh. Lumugantan iti kotse ta gawid ta na. Ijay itong balay ti pagsaritahan ta.
Ba't siya nagpakita ita ni Bani? Orayak lata dito VIP ko na yan. Agtaras lakit di dito eh. Tanyawag kumatan kayan ko. Nawaya kami agsarita dito eh. Tawan pa iti sa boy na customer. Kanak na isa na. Sa baliman kaya. Inisaman na. Nagwapo man. At siguro nagkadate-date dito yung VIP ko na yan. Sang kakita na. Di mat ngarot o masigag na dakayat na iba. Adan ni Bani. Di traitor ang lalaki. Anak ko, ba't nakaunakan dito eh? Talaga? Sigod mat asyak idi, akanayon ti umo na adumtang iti pagsarsarakan ta. Miss Milay, sorry. Doon napasakitan ka man hindi. Kasalan? Agtugaw ka kuman. Tapno makapagsarita ta na sayan. Ada nasawak. Balasitan ang ti anak mi ka ni Olga. Ipagpagapumla ko man iti anak mi. Nadinak tinalikodan. Dakkal ko mamitan na iti bunga ti panakailawan ta. Makatawan ti inaunaan na iti anak yu iti nangisukatang kanya. Ha? Among manu atawan ti anak mi. Amok? Ti amok? Nailimad mo kanyak ti amin? Amok ti amin ngay naramid mo, Bani. Karaman ti panagabrod mo. Aging ka, iti isa sangpat mo. Anya? Kinigdaw ko ti panagsarak ta. Tap na mayipkas kiti personality amin asakit tinakam ko. Pasat daytoy ti panagipalas ko. Well, please. Ibagam no niya taramidak tap no mapakawan na. Di mo kumamot riribukon ti pamilya. Isublikan ka ti saan nga impalakam mo kanya. Ipariknaknakan ka no kasano ti kasakit ti mapukawan. Sige. Hagyaman nak iti panawan ngintad mo kanya. Melay! Mabit lang! Melay! Amok ang madanaganan ni Bani. Anya ko ma. Nasakit tinakam ko itinaramin na. Isadyak ibabawi ti impakak. Talaga ang balsak. Anya, Melay. Kumusta? Mang ito. Agsang-sangit ka. Ang mga naibabawi mo, tinagtutulagan tayo. Saan ko nga ibabawi? Very good. At dangaro din, trabaho mi. Juan, makaamo kayon iti aramitan niya. Awagan dakto, no maipatungpal yon. Itayak pa dito silid mi. Yamukad sa runon akong di asawak. Yamjak matlang maurayan na sumrit dito eh. Ay, aging tuturog ang manlaan. Isutay tayo. Aging tuturog ak. Nakunit yung cellphone na. Anday mawag iti cellphone na. Naman pianas ka na rumwar dito silit. Sakba asong batan na. Sa anak lakit yan nagbidot iti atap ko. At
babae ni Buddy. Sino ka? Kamsat ni Melay. Anya ti bagam. Blackmail daytan. Sino lawan iti kabsat mo tabayadak iti kastagatan? Awan kasta kwartak. Sanak a milyonaryo. Hello! Hello! Jayawanan ba na babae? Talaga di naksardangan. Kabsat na kang jimawag. Kat dumaw dawat iti 3 milyon at pisos akasukat ti panagulimagan ni Melay. Awagak ni Melay. Sana mabalin na kas jeter aramid na. Honey. Kunak lang na nakaturap kan. Nairito pa kita yan. Ngam na lukaga kita nang nagwa kaslada karikyar mo. Sino na dyan? Kwa. Tayo dandan naka-enkwentro mi ka ni Pare Leonardo. Anya? Adda na kaririyo? Adda, nga mamanday dyan. Awan ti problema ti na dyan. Honey, amang ano dang matilim-limad mo kanyak? Anya? Anya kung mamatilimad ko kan ka. Sika akin di man. Sa balin san ti pampanunutam. Anya ti amok, no sana pud no timbagam. Anya ti amok, no babae mat kiti day dyan imawag. Babae? Saan? Sino kumamat na babae? Siksi ka lang ti babae ti biyag ko. Iso di ka kung magpanunot iti kasta. Talaga? Saan man natila pang panunutan? Anda ako ni ti sidong yu iti anak ta. Kat sana ko na pumanaw pa eh. Manglukat tayo ti negosyo. Magpanunot tayo ti napintas ang negosyo. Tayo so ti pangusaran tayo ti ordong ta. Desidido ka din iti dayt pangaramidam? Uwan, bobot. Umadayo akon. Noan yaman ti aramidan damang edo ni Buddy. Awan, ti pakibiyangak. Sikam, saan ang masapol nga umadayo ka? Di mo kadikayat ang makita, ti panagsagaba namot. Nasaysayat mo't lang na makita mo ti aramidan da bus edo Sana na masapol, bobol. Kaya't ko ti umadayo. Thank you. Di kan tumalipanan. Talaga gaya masaan ka na malapdan. Saanan, bobot. Si kanto langan ti mangipakaamo kanya. Noan niya ti mapasamak. Ada pa'y 5 minutes sa palabasak. Sakbay di dismissal ti anak ko. Iso, dito yaklatan ko, check. Agure ka. O kagagman ti kagatgatan ko ang magasin. At dalakit di manan baro ang model sapatos kanda dumapay nga ruwatan ti babae ito. Ni Jinky dyan nagkikisa. Diyan ako! Ulo din ito lalaki! Jinky! Jinky! Jinky, anak! Diyos ko! Ay! Hoy! Ibatan di anak ko! Ibatan di anak ko! Hinugan na ni Tivan! Jinky! Jinky, anak! Guard! Di anak ko! Intalo di lalaki! Guard! Giant Ivan, suruta ko sa dino pa'y titurungan da. Awan sirbi ti gwardya iti pagatalan. Di naman na natulungan di anak ko. Idinto tagik ikisitayan. Nagsikoy giant ti sursurutak. Jak sinadi da. At masabat ko atrak. Tikpeno!
Masurutan pa ingatan ni Olga tinangitalaw iti anak na. Gagayam di uliwan adenggan, tituloy ti serye tayo ita alawas, iti drama tayo anapauluan. Agent 5 Pro insurat para iti radyo ni Lady Astudillo Aquino, ken itimut direksyon ni Mary Jane Castro. Sound effects Juni Binalew. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay